ayonwino uvulavula mintirho la vanhu lava hi vona valala mi tolovele ku rhuketela vana va vanhu loko va hlamula mi va rhuketela mi famba mi secha mi tag-a swiyimo swa miti ka vona. Xiyimo xa mina xa le kaya a hi xiyimo xa mina, xiyimo xa mhani wa mina, xiyimo xa bava mina hi xiyimo xa mina. Mali ma swi tolovele ku tega vana va vanhu mi va poyila na cheri ra yi languteni a nga yi kumi, va nga kumi vavasati, va nga kumi ticheri. Hi loko va vula ntiyiso va mi hlamula, a mi na ku hlamuriwa i postela yini u nga na ku hlamuriwa. Mina general and celebrity loko la ku hlamula mababa ka posta mi hlamula mababa u na right, hlamula matitwele ya wena. Loko wena ni nga lavi ku hlamula swi vula ka fanele ni nga postanga. Mi toloverini ku hanyisa vana vanhu ku biha va loko mi followeni mi loko mi kahle na 20,000 na 50,000 na ti-followers, mara vanhu va lava loko a vula matitwele ya yena mi va byela thyaka, mi va byela musi, mi va byela mfava. Emangu mi ti-celebrate mi ti-influencer nge pfuki ve influencer ka mina. Mi pfute ni nge phikizana na n'wina hi ti-live or ka Facebook. Lomu laha mina mi landza live loko ni ka direction house number 64 Kremetad so anele va hlave guest house na Lair Squad i landza the general anchuwa se va fana mina. Mfana ta tshama ri mfana kambe mfana ta mfuma za fana ha mfuma mina general na titiva va mfollowa mdelo yini vanhu ma va gwajisa mba landza ka mlanda u sechela hi xi xa munhu 20 years ago. Munhu a se za ti tlakula u faneke munhu a yiva a hasila ku fana na general va kota ku n'wi mi kota ku mi n'wi rhandza ka TikTok or ka Facebook. Mahlanya vafana mi vafana n'wina ta mfuma ndzeni ya mi vafana ni nge twi hi n'wina, ni nge twi hi n'wina ende mi nge ni ni nchumu. Mi ni general nuna huma ntsemisa a mi hanyi kahle na vanakuloni. Vana va vanhu ma tiva hambi va twela hambi va hleketeleli humo hleketelele mhaka ku ri mi ti vitana ku mi na mali mi ti first mali ya thyaka. Loko mi file mi lava waluya vo ka nga pfuni nchumu lomu va vitanaka timhezi va tlakula bokisi ra n'wina va cela sirha ra n'wina i neke mahengisi ma languta henhla leyi, mara wena a wu hanya soft life ya wena enda a ku praise mi right yi jeleni mi tiphina swi kahle sweswo hi lava vanhu va dyakaka. But mi handle vana vanhu vo languta hi nga ka va tshamisekanga. Mi loko tshega xaka ra mina vu kombisa vusiwana bya ka vona a mi ta ni kuma kahle va nga ku fikela vafana va moya. Ma ni tumbeti mi na vafana va moya na vafana va moya lava ni va holelaka lava dyaka hikwalaho ka mina. Mara n'wini mi hanya thyaka hi mhaka mi bula ti-celebrity ti-influencer ma ku na influence mi nge ni influence mi nge vi celebrity endzeni ka mina. Mi hanya thyaka mi hanya musi mfava vafarisi na vayuda garagasta huner leleke ni general mina loko general ni tshamaka mi nge ti chume majeni. A ni va vule ti-pitbull leti ni nga na tona leti ti nga ni luma voko leri wa vola pitbull ta mina ti nga ni rhunga la. A ni va vule mina a ni nga ba DM4 machine gun ni mi nge heta hi loko mi la ta ni tolovela vafana van'wana ta mfuma ndzeni yafa na ha mfuma mina general. Hloniphani vanhu lava va mi landzelelaka lava endlaka swilo swo famba va vula swilo swo hanya a ma va nghenisela mali vana lavawa mara vo mi rhandza va mi khome rirhandzu i xa special. Loko mi hlangana mi nga ni vuli celebrate loko la xuta photo na mina loko la ta ni haga ni hagi loko la ku tamba kusuhana mi tamba na problem mina i tiphini va vuwena hoyi mama wa futseka dodi. General Gwavulani yi vonake yi karhi yi vulavula mhaka yin'wana yi nga na nkoka swinene, kambe ku nga va ku ri mhaka yo fana na leyi yi nga ndlayi leri twanani leri ra ri yini. Problem yangu na jealous na mavondzo mina ku sanda n'wina hina na tinkambe na ti-artist ti ndla so to tala ta kona u riveni ti dayini phela a swi to tala ku hava artist without a fan or a follower ku hava mhaka ku fana leyo. Okay, no well se wena u endla ku mona loko i kona swi nge endleki nge fambi vana mantsiniso mi ti tshika hayi loko na mina mi tela